Ova špageta, one neke umjetničke, i ovo je kao špageta, pa to je žuto. Zašto je tako dosadno žuto? Već 20 godina imam samo špagetu žutu. Da ja bi nešto drugačije, ono novo. Evo ga, novi tjedan i konačno su došli, to jest konačno je došlo vrijeme da se čuje, posluša, reagira i to se ne na sve vaše divne prijedloge koje ste pisali protekli, pa sigurno mjesec dana. I to se malo nakupilo, negdje oko 36, ja mislim, da 36 se nakupilo vaših prijedloga. Bile su ankete, glasovanje i najboljih, to je top 25 je odabrano i zaključeno, što bi se rekao. Dakle, top 25, dakle, po broju glasova sve ukupno ću pokriti. Dakle, neovisno koja je anketa, neovisno je li prva anketa ili nije, ima slučajeva, dakle, recimo, ako je, ne znam, prva u anketi, a dobila je samo 5 glasa, a ostale su dobile po preko 10 glasova, onda sigurno tu nećemo pokriti, jer jebi ga, nije dobila najviše glasa, mora biti i u svemiru što se mene tiče, po lokaciji na anketi. Tako da, top 25, ako nema nekih od vaših predloga, dakle, bit će 5 videa, kao što sam napominjao, 5 videa po 5 predloga, dakle, to je neki, ajmo reći, neki zlatna sredina, da tako kažem, po pitanju ovih prijedloga za što se odlučio. Dakle, 5 pjesama u jednom videu. Dakle, video nije predugačak, nije ni prekratak, ono ok duljine i nije ono sve da ono, ne znam, preko 10 ili nešto da onako bude prenaporno, predugačko, dosadno, tjesno i tada ne ovako malo kraći format, tako kažem, ali u više videa. Također, ovaj put, pošto je bilo puno prijedloga, nakupilo se mene nešto nije bilo i to sve nisam imao neku priliku, preko 30 prijedloga, odlučio sam jeli se za 5 po 5, dakle 5 videa po 5 prijedloga, dakle sve ukupno 25, dakle 11 pjesama je ispalo, jer su dobili najmanje glasova, čisto ono jer nije bilo neko, kažem, dugo vrijeme, nakupilo se, pa je zato jeli 5 videa. Da je bilo možda kraće, ne znam, ciljam vjerovatno da ono bude oko 20 stvari, onda ono vjerovatno ili 2 ili 3, znači ovisno o samom tjednu. Tako da ovo je opet jedna iznimna situacija, da ih ima ovako puno, obično ih neće biti toliko, jer će biti prije glasovanja i sve tako da klasika. Još nešto, ne znam što bi napomenuo, dakle, svi vaši prijedlozi, ponavljam opet, dakle, ja to zapisujem, kada se nakupe, recimo ono, tak možda blizu 20 ili ta neka fora, onda stavljam glasovanje, dakle ankete na community postu, dakle na moj kanal, tako da ako niste do sad, slobodno i toplo preporučam da uključite zvonce i sve notifikacije da dobivate, ali i sve na vrijeme, pošto YouTube voli ono malo biti sjeban, to me ono, kak bi rekao, osobnost jedna koja ide uz YouTube, kao i uz neke ženske. Tako da bacite sve na vrijeme oko na community post, tako da ono, čisto vidite li ima nečeg novog, dakle tamo i objavljam i neke informacije kad će nešto, šta će, pored je li samo anketa, razne druge stvari, tako da ako želite biti u toku i znati što se događa, bacite tamo oko, jer možda dobiti neki put, to jest neki put se znalo desiti da sam nešto objavio tamo na community postu, neke stvari vezane, ne znam, uz live-ove i uz videa i ne znam, pjesme i šta sve ne. I onda sam opet dobio na videima komentari i ne znam ili kad će ovo ili zašto nema ovog ili to sve ne, a to sam napisao na community postu zašto, kako i šta sve ne. Tako da bacite oko, nemojte ili provjerite prije nego što nešto napišete na kanalu i po pitanju reakcija da li sam nešto snimio, reagirao, a onda napišite ako vidite da nema, onda napišite. Pošto neki put se najde da mi napišu ljudi, ajde, kad će reakcija na ovo, a reakcija na to bila prije mjesec dana, tako da malo glupo izgleda. I to je to više manje. Ako nema nekih prijedloga koje nisam pokrio, to bi sad moglo biti odbučeno ovo pravilo, znači ako nešto što vi ste predložili nije reagirano, ili ne znam, ta neka spikica, od sad nadalje mogli bi kriviti članove kanala, odnosno Likovića i Coldflowa, tako da ako nešto nema, to zahvalite njima, pošto su oni članovi kanala, tako da slobodno, ako želite biti kao oni i neke stvari da vam se pokriju i da imate prioritet i da ono, ne znam, ako neki vaš prijedlog ono sad recimo ne uđe jer se dobije premali broj glasova, da ste član kanala, vrlo moguće, zapravo vjerovatno i to bi pokrio nevisno o tome, ovisno kolika je razlika. Tako da, ako želite imati tu neku prednost i to se ne kao pay to win mehanika, it is what it is, samo na posjećan kanala, to je neka mala pogodnost
jedna od malih pogodnosti koje dobivate, imate razni bacite oko, a s druge strane podržavate mene i to se ne i da možda češće snimam ove. Tako da eto, neću više duljiti, isto već 5 minuta serem, Jesus Christ, znači stvarno se divim ponekad sam sebi. Ajmo započeti sa prvih 5 pjesama, sa prvom playlistom, dakle, inače još jedan quick info, sve ove pjesme, znači sad kako ćemo ići po redu, prvo, drugo, treće, četvrto, peto i tako dalje pjesme, su zapravo kronološki točno raspoređene, odnosno, dakle, sad prva koju ćemo čuti je dobila najviše glasova, pa onda druga najviše i tako, to ne znam. Tako da možete eto prilike vidjeti, ne znam, na kojem mjestu je neka pjesma po broju glasova bila. Eto, da tako kažem. Započnemo sa Bibom Muhamed pjesmom koja je top najviše dobila glasova, ako se ne varam dobila je jedina preko 50 glasova. Nije bilo niti u 40, mislim da je jedna baš koja je baš bila tražena, tako. Aje, siđite mi s kare, ovi naši iza brave voze brže nego karera. Vaše ribe sve su rave, vaše ribe sve su dale, aje šutni teraj dalje bljak. Hoću Masona, hoću Gucci, ja. Znaš šta, nešto lažem, malo već sam u toj periodu, znači Biba kao i Crni Cerak već toliko dugo rade i pjesme i sve i nastupa i to sve ne. I tako da ja bih rekao da već imaju, prilično su od to pari sada su zaradili, tako da mi je sad malo glupo slušati tekst gdje on govori kako hoće Gucci ili to se ne, kad s druge strane mi je u glavi kao zašto bi to htio kad si možeš priuštiti, nema bi smisla. Tako da kao hoće nešto žudi za nečim, a toliko već već ovo dugo radi, toliko još i nastupa i svega i zaradi kao imaš sigurno brate da kupiš Gucci ili to se ne, nemoj da me leraš brate. Kao da sam majmun care, traku perem, košta tajkun pere pare, ima Belo, Bela Hadid, ja, ima Skanka, Gigi Hadid, ja, ima Medman, sve kristali, ja, trši crnje. Inače sad mi je došlo nešto u glavu što isto želim prokomentirati, znači iskreno Biba, Crni Cerak i cijeli taj dio, sad ja malo neke stvari sam shvatio, dakle, bilo koliko sluša pjesme, ko ne znam, ne voli, koji su neki specijalni tipovi, koji kao joj ne mogu, ne znam, sporija pjesma, to je dosadno. Znate te neke pike kao joj ne mogu, dosadna mi je pjesma, ali čak i ako kao sporiji tempo, mrak pjesma, ali dosadna mi je, ne mogu ja to slušat. Znači evo, ova pjesma, Bibine pjesme i generalno Crni Cerak, Sisijevi, to sve ne, znači, to su pjesme, jednostavno, di ti, ako kao ne možeš pojeti da je dosadna pjesma, znači ovo je 1/1 za taj dio publike. Znači ova pjesma ti ne može biti dosadna. Znači ovdje, evo recimo i ovaj dobar primjer, znači šta se sve događa, znači što ovaj Kela, brate, radi lude biti, znači dum udaru, pa onda efekti ovdje tum, ludilo, sve nešto se događa, spotu se isto nešto događa, sad jednom dolazi ženski vokal, isto još neki element, znači jebote, ne znam, ja gledam, rekao koji kurac, ti da se fokusiram, da gledam ovdje, ili to se ne. To je isto kad dođete negdje, iskoči 3 ženske ovdje, nagledate njih, i onda iskoči još 3 ženske ovdje, nagledate sad, rekao ti da gledam ove, ali i ove su dobre, koji da gledam. Tako i ova pjesma i to se ne, znači je baš za ljude, sa ADHD-em, i to se ne. Zapravo, to se. Za sve ljude kojima je nešto dosadno, znači ovo je 1/1. Ako je ovo neko dosadno, a obično, ne znam, ne voli sporije pjesme, onda ja stvarno ne znam, to je neki poseban tip koji je žešće u kurcu. Ima Bela Hadid, ja, ima Skanka. I da, još jedna stvar što se zaboravio reći, znači ova pjesma ne staje. Znači lik nije napravio stanku, to je samo nema stanki. Ja, ima Medman, sve kristali, ja, trši crnje. Trčim i gori, bato na rame natrljam soli, bato nekad bilo je sorry, bato sad i samo izvoli, bato suvo zlato i VVS, kurve lude ko PMS. I efekti šikću, svjetla, ženska liže tamo, Blue Lagunu, to jest Plavu Lagunu, toliko stvari za obrat pozornost gledajući, slušajući doslovce. Stalno ti ako niš drugo, respekt, stalno ti drži pažnju, samo ne znaš, barem ja toliko ima stvari, ne znam šta bi i to se ne, malo je previše za mene, iskreno. Sve kristali, ja, trši crnje. Ima Belo, Bela Hadid, ja, ima Skanka. Gigi Hadid, ja, ima Medman. Sve kristali, ja, trši crnje. Ne znam, ja mislim neki dojam već neki duži period po pitanju Bibe i Crnog Ceraka i to sve ne, da već oni duži period su malo, da tako kažem,
komercijalizirali te svoje stvari koje rade. Dakle, ima možda nekako one početne stvari što sam čuo od njih, da su nekako bile puno bolje, imaju su neke punchline-ove i to sve ne. Ovo sve nekako meni osobno kako se čini, sve nekako ponavljanje iste priče, samo kao i taj neki komercijalni aspekt, da nešto bude slušanije i to se ne, ženski vokal, random, to se ne, ne znam, hoće Gucci, svi žele pare, skinite mi se skare, kao wow, i to se ne znam, iskreno nekak su mi malo izgubili po mom nekak tu težinu koju sam je na početku, ali s druge strane opet oni su jedini koji rade ovakav tip, dakle trilču ga i to sve ne na njihov način što je cool, tako da ne mogu im svišati, da meni samo kaže, meni osobno nekak nije to više nešto. Nije ova pjesma iskreno nije nešto, kažem, nekak mi dojme klasični komerc i to se ne, svašta ludilo se događa, znači too much je za mene previše stvari, tako da, nije nešto čemu se pronazim i čemu digam. Tako da opet se moram sad vratiti i što sam komentirao par puta, što možda isto nekima, znam da ima pojedinaca i ovi koji prate na kanalu i za Crni Cerak i to se ne, Louis Lasserle isto i ta spikica, kad sam rekao nekoliko puta i na live-u i sve, da mi je recimo Don Scar 13 puno draži, zapravo i slušam više pjesama od njega nego ovakve neke stvari, ovo pitanje je tako. Ali da sad previše ne zadržavam nekak i recimo u Don Scar slučaju nekak, jednostavno dražim, ima nekak mi bolje pjesme, čovjek ima punchline-ove i to sve ne, tekstove, i nije samo koji ide da ne staje, da nešto komercijalne, baš neka, ajmo reći, tvrda priča, tako kažem, i sviđa mi se. I nekak dobro zvuči, pjesme dobro zvuče, i tako, ima i te stanke radi, i to se ima ritmove dobre, i to se, tako da nekak više mi se dobar dio zadnjeg vremena sviđa nekak Don Scar i te pjesme, da više ne duljim. Da idemo na naredno, ali samo napišite u komentarima vaše mišljenje. Kažem, meni je ovo, nije nešto. Čuo sam je sad, neću više slučati, to je sigurno. Druga Rasta paviljone Jahve i na papiri. Inače nisam znao da Rasta i sad snima pjesmu sa Jahveom kao Bogom. Očito je Rasta došao i taj razinu da snima pjesmu s Bogom, tako da eto, živio Bog ja. Ona meni kaže da bi spavala do 5. Ona meni kaže da je mrzi ceo svet. Ona meni kaže opet kasnimo na let. Ja bi samo hteo da joj kupim ružan cvet. Ona meni kaže da je to pogodilo. Procuiram još uvijek, nije mi jasno, mislim da sam dobro čuo da je lik rekao da želi samo da je kupi ružan cvet. Mislim da sam dobro čuo. Onako, wait, what? Kakav je to weird flex? Želi samo da je kupi ružan cvijet. Nije mi jasno, what the fuck. Na tebi na papiri tanga viri svaciku. Ti je ne na nozi, baš me vozi tvoj stav. Sve je tako prividno, tako Ona meni kaže da sam dobar kad sam loš, a umrla mi zbog ljubavi. Jel ovo Jahve? Pretpostavljam. Čovjek koji je dobar kad je loš, a Jahve to. Neće se voziti. Kad oči otvore pa zatvore, dok mi sedi u krilu, vari vanilu, beko bongo. Lezi na svilu, ja u svom stilu letim sondom. A kaže bebe, hoću tebe, uzmi bombon. Dok prazne flaša, novo je Joša, North Face London. Ako neko zna, nek mi napiše u komentarima ko su paviljoni Jahve. Prvi put ih vidim, čujem kome reći, što isto neki producenti opitane šta se ne. Ali iskreno, prvi put ih sad čujem i ovaj dio što su imali nove pjesme mi je to. Mislim, ovdje mi je bit isto top i to se ne, ali njih dvoje su mi to, baš su lagani, clean i to sve ne. I dobro zvuči, ritovi su imali nice. Sve je tako prividno, tako si ranjiva, znam to. Na tebi na papiri tanga viri svaciku. Ti je ne na nozi, baš me vozi tvoj stav. Sve je tako prividno, tako si ranjiva, znam to. Ova mi se pjesma sviđa, nemam šta pretjerano reći. Nice je, sviđa mi se, lagana, cool. Ovi su mi MVP ove pjesme, ove dvojac, iskreno su mi pokile, baš nice ritm i sve. Premijata mi gazi luksuzni stan. Vreme trče 100 na sat, ulovi sve više iz dana u dan. Odmah prvo instant pitanje, who the fuck is Premijata, bato? Jel to ono šta čisti vrti pa ne zoveš Premijata? Napišite mi komentar. A ona bi da izvali mi fazon, džep puno, srce prazno.
a kod mene sedit će do kasno. Znam da loži se na sadomazo. Ona bi da vidi se da sam njen, a od nje sam sve loše do... Jesam ja jedini ili meni Petro dio neke pjesme s ovim bitovima baš me asociraju na neki Tokyo Drift shit. Ne znam, ali ona baš ima neki zvuk koji me ona baš vuče na taj neki Tokyo Drift stil. Jel ja neki tripom, ali mislim tak me nekak vuče na taj neki dio. Neki ono trkački Tokyo Drift, Need for Speed, pizde materne. Bitovi kako zvuče. Glavom sam probio, ako jeste, ko što kažu, ako ona laže, njeni kukovi ne lažu. Ja je vidim slabu tačku. Lažima oči mi namažu, ljubi me dok ona gleda te. Voliš me ljutu, a ja mali đavo. Kao japanski shit, ono ovo sa crvenim i ovaj tu žuti dio. Reference mi ono bacaju na Baku Praseta i onaj Tokio, njegovu pjesmu. Makar i on ili asocijacije vuko iz ovog vraga. Nemam sjet kak se zove iz serije, kak se zvala, ali ono. Zid glavom sam probila. Ako jeste, ko što kažu, ako ona laže, njeni kukovi ne lažu. Ja je vidim slabu tačku. Kad pokažeš mi tvoju tetovažu, ljubi me dok ona gleda te. Voliš me... Iskreno kako su okrenule ove plastične operacije i to se ne guzica i to sve ne. Ne bi baš bio previše siguran da ono kukovi ne lažu, ne bi bilo uskoro da i kukove. Zapravo i kukovi isto postoji, tako da nemoj biti previše siguran u tu priču kao kukovi ne lažu. Jedno ako je fake onda ne lažu, to je sad druga stvar. Ako... Konja nikakoga ne dajte, ne mogu mi uzeti to što mi je dato. Šta ova jede? Crne gliste, šta je ovo? A ne, ovo su oni tipovi osoba kao joj, kao naš, imam one špagete, a to mi je već tako dosadno, znaš ono kao, ova špageta, one neke umjetničke, joj, kao špageta, pa to je žuto, zašto je tako dosadno žuto? Već 20 godina imam samo špagetu žutu. Da ja bi nešto drugačije, ono novo. Tako da, ajmo jesti, ajmo ih ufarbati u crno, kao naš, kao crno je cool i to sve ne, ali ono, druga je boja. Tako da, mogli bi neke crne špagete, crna mi je naša favorite boja. Bože, dragi. Smuje, obuzmuje, kada sa mnom je, Šta je ovo tužna priča, završetak? Šta je ovo bilo, nemam pojma, znači ovih 30 sekundi, neki spori bitek ko tužna nota, likuša na klaviru leži i pipka se po nogama. Ono jedno što ne pada na pamet, ono ako si napaljen iza napaljene duše, onda to pustiš, onda kao se ti paralelno dok se ona pipka, onda se ti pipkaš, onda je to kao prijenos te energije, onda kao... Jeli. Pjesma premijata, da zaboravim se oči za pjesmu, isto mi je okej. Nije mi nešto sad pretjerano wow, nije mi ni lošano, okej mi je. Definitivno, bio sam govorio, mislim, u Njemačkoj i ne znam, zadnjih stvari. Dosta se Petrov poboljšao, moram priznati. Ne možda nužno on, nego pjesma kako zvuči, miksovi su se dosta poboljšali, dosta bolje zvuči nego one početne stvari što sam rekao. Ali dobro, popravio se, moram priznati i on isto malo u deliveranju, više nije onako kao nekak, malčice sad zvuči življe, malčice. Ima to još napretka, ja bih rekao dosta, ali malčice bolje, tako da ali okej mi je pjesma i dalje mi je Njemačka mi je mrak pjesma od pitanju njega i drži mi je to pjesmicu, ovo mi je nice. Isto nešto što bi si mogao dodati, kažem, nije nešto sad pretjerano wow, nije nešto duševljeno, ali solid. Ovako recimo slušaš u pozadini nešto ili radiš ili igraš. Grše Dalmatinu. Inače fasciniralo me, ova pjesma ima onako nema ni milijun. Izašla je prije 2 tjedna. Rano 2 tjedna od kad snimam. Nije prešao ni milijun. Znači nešto mi se dan nagovješi da ovo možda neka rap pjesma opet. Pa onda kao joj, on je to napravio rap. A ko to sluša rap danas, to je smeće. Ja ću samo trap, komerc, naš kurve belo, to me samo radi, taj gas, daj mi dezingericu, bato i to sve ne. Na to pojevem u klubu, šta ću na rap si mogu ne znam, šmrkat je, koji kurac. Dimim fino, tada nadimim se vino. Nadimljene noći, oči sjaj ka kazino. Šiko na kadino, orguljoso Dalmatino. Živo ka film koji piše Tarantino. Smo istini san ista sorta kivi. Kad čuju sirene, trču brže nego ti. Svaka vlaži kada vidi 300 konja bibi. Flow small speaky. Na vrhu nebo teraz učem baklju pijem pipi. Reperi me mese jer na milji kuna sidi. Ne mož blizu huda bruda, samo ti se čini. Kam te spala to habibi, ona vozi me ka Benz, baca lap dance. Tripa me ka trance, ego njen craze. Svi ste vi base, više je unika
Da sad, okej mi je, dojma mi se okej, nije zanimljivo, nije klasično što je zadnje izbaci, tako da to je nekak potvrdilo moju stavku, više nekak naginje ka repu, ali onda opet ima dijelova onako što je ubacio i u prvom versu onako, dobro kao neka kao opasna pjesma, kao ja sam Baja, vi ste kurčina i to sve ne, ja sam Bog, otac, sin Abrahama izvata, a ti si kurac, piška dok pišeš iz WC-a i tako nešto, ne znam, lupetam gluposti, ali taj neki stil. I onda random, znači to mi se ne sviđa kod pjesma, onako random, znači pjesma je to kao, šta ja znam, ja sam to, kao ja sam opasan, vi ste svi pičke i to sve ne, kurčine, ne možete ništa ko ja. I onda iz nekog razloga ovakve pjesme, ne samo ova, ali i ova isto, ubaci 4 stiha nešto o ženskoj. Čemu jebati? Znači, čemu random ta 4 nepotrebna stiha? Ja kad mi leži, ili to se, znači, nepotrebno. I nakon tih 4 stiha, onda opet svičuje se na to kao ja sam to, vi ste kurčine, znači, totalno nepotrebno. Čemu tih 4 nebitna stiha o ženskoj? To jest, još bolje pitanje, zašto mora biti u pjesmi jebena ženska snaz? Ako već imaš to je neki kao faca i to sve ne, i šta onda moraš žensku ubacivati? Ili šta treba ubaciti žensku i onda kao imati, ne znam, kao da ponižava žensku, kao ona je moja kurva, sisam i znaš, ja sam taj ba, kao zbog toga. To mi je toliko bez veze u pjesmi, Iskreno i taj kad je dio krenuo, ja sam mislio rekao šta je sad, kao neki trap dio, kao u klubu nešto, taj dio neki bio malo čudan, totalno nepotreban je nekak off, jer je nekak pjesma više naginje ka nekom repu, i onda taj ima dio kao više šta je ko trap, klasično nešto komercijalnije, ne znam, iskreno nepotrebno po meni, baš bez veze. Njene noći oči sjaj ka kazino, šejko na kadino, orgoglioso dalmatino, živo ka film koji piše Tarantino, kada dimim vino, tada nadimim se vino, nadim njene noći oči sjaj ka kazino. Sad kad je stani pani, iza mene tamni dani, nekad bi ja mali džani, sad sam glavni svak divani, mrvim vuk, gariskani, vrti svud, hani mani, svaki hud, pispe znam i pispe sad mi slušaš vani, puši sviđa svaki dan je rođen dan, pravim putem vođen san, kad je sranje dođem sam, ako ti si daješ prah, pičko znaćeš šta je strah, ovdje sve se brzo dozna, sve se sazna, mali glas, svi ste isfurani ka rič, Balkanu pismama, u spotovima izgledaš ka mačak u čizmama, mala buksa cvitu sisama, samo trilju pismama, samo tvrdo č i samo pritnja izravna. Recimo, ovaj drugi dio me isto uklapa se uz ovu cijelu pjesmu, a onaj prvi, zapravo, Kam te spala duha bi bio, navuzi me ka Baines, baca lap dance, tripa me ka trend, sego njen craze, svi ste vi base, više je unikat, nije ima ništa da tutove aga i nad, ti blanka ti bala jela zbit. Znači ovih 10 sekundi je tako nepotrebno, ali ovo je isto ženski dio, znači možda i 2 stiha, nisam sad brojao, znači šta je potrebno od tih 2 stiha spomenuti žensku, da ti daje lap dance, kakav achievement u pičku materiju, šta je toliko potrebno, jebote, baš malo mi nervira, što taj imaju pjesama, kao imaju top, kao naprave, znači pjesma napravljena s idejom kao, ovo je sad neka gangsta shit, opasno, i onda kao, a ne moram ubaciti žensku, jer volim kad mi ženska baca lap dance, pa neka oni znaju u tom 1-2 stiha, dosta više se nikad ne spominje u cijeloj pjesmi žena, ali neka tom dijelu znaju da ja volim da mi radi lap dance i da sam ja toliki baja. Jesi kurac, kao mislim, toliko bitan. Kada dimim vino, tada nadimim se vino, nadim njene noći oči sjaj ka kazino, šejko na kadino, orgoglioso dalmatino, živo ka film koji piše Tarantino, kada dimim vino, tada nadimim se vino, nadim njene noći oči sjaj ka kazino. Ovo je najtvrđe ikad, ja sam najtvrđe ikad, ovo je najtvrđe ikad, ja sam najtvrđe ikad, ovo je najtvrđe ikad, ja sam najtvrđe ikad, cijeli dan sam u kvartu, ne možeš me vidit nikad, ovo je najtvrđe ikad, ja sam najtvrđe ikad, cijeli dan sam u kvartu, ne možeš... Isto kreativni stihovi, ovo je najtvrđe ikad, jer sam najtvrđe ikad. Genijalno. Oskarski. Izuzet toga što se mrvicu iznervirao zbog tog nepotrebnog dijela u pjesmi, što je iskreno meni osobno i malo kvari pjesmu, jer je what the fuck, šta je sad to potrebno, ako radimo kao neki rap vragić. Tako da ne znam, mislim, ako izostavim taj dio, pjesma je ok, ima nekih svojih momenata, sviđa mi se što je recimo kao neki kako se zove, neka niska energija, kao neka ozbilja i to sve ne, biti isto u tom nekom stilu, kao to mi je cool i mislim kad ne slušaš recimo tekst, kad pustiš u pozadini, da se ovako vrti uz nešto, je ok.
jer on to je nekako ono kao... Tako da ono, ok mi je radi toga i moglo bi čak vidjeti da mi bude u playlisti, čisto ono iz toga aspekta, ono kao jeli onako malo, ajmo reći, drugačije. Nešto slično kao što je bilo sa pjesmom što sam radio reakciju THCF i Breskvica, Alo bre, gde si ti? Znači ono, u tom nekom stilu. Kada ovako pustiš u pozadini gdje se ne obazireš i onako, ajmo reći, imaš jestišan ili šta već i ti radiš nešto deseto ili igraš ili šta god i ono, ok mora biti. I ono, malo ono kao promijeni malo drugačije, znači ono malo razbije ovo što imaš. Ali ovako kao za slušanje neko aktualno, da za ti ovo slušaš, ne znam, aktivno, to se ne, apsolutno ne. Ovo nije nešto što bi ja sad slušao opet, da ono sad je kao idem na repeat, ovo sluš kao jedva čekam da pustim Grša Dalmatinu, možeš misliti. Ima nekih momenta da me nisu i neki momenti malo ono put offovali, to se ne, nego da je koji ostatak ove pjesme, koji drugi vers ko što je bio, možda mi čak bila pjesma ono kao, bi mi se možda i svidla više, pa bi bila možda i malo draža. Mrsko mi je zbog toga, tako da ne mogu, moralna ova stvar. Zadnja stvar za ovaj prvi video i za ovu playlistu je Valentin NNA, naziva Panika. Pa, da čujemo to. Također pišite u komentarima koja je gospođa ili gospodična Valentin NNA, jer ja nemam neku predstavu koje viđam prvi put. Jednako nije promijenila ime artista, a ja zapravo ju znam. Powered by New York. Znači New York donira stroju Valentini. Da ima ovaj spot. Dobro. Fair enough. Budne zore, oči tvoje opet opile su me. Stvarno ne mogu ja više da te menjam na bolje. Panika. Real Valentina. U našem lancu pukla je. Budne zore, oči tvoje opet opile su me. Stvarno ne mogu ja više da te menjam na bolje. Panika. Hvata se žesto je skarika. U našem lancu pukla je. Problem, magla, mozak, šatan. Njegov parfem na to lako pada. Kontra, napad, džaba nisam ja ta. Samo hoću da znam. Da li hteo bi da malo budemo nemirni? Prvi put da ne budemo ni malo sebični. Neće dovoljni nam biti ni svi semirni. Interesantno. Znači, ako smo mi nemirni, onda mi nećemo biti sebični. Znači, ako mi zakoračimo neke radnice, onda neće biti kao, joj, znaš, ja bi to, nego ono kao, da, draga, ti bi to, može, ja se bacam na posao. Interesantno, ono, zima. Oči tvoje opet opile su me. Stvarno ne mogu ja više da te menjam na bolje. Panika. Hvata se žest. Lovki, neću da lažem po pitanju drilla i tog aspekta, ovo mi je recimo, ovo mi je pjesma recimo draža i nešto što bi actually slušao sprem recimo Bibe Muhameda. Makar Biba i Crni Cerak nema i taj neki, ne znam uopće kako bi to nazvao. Nije onako klasični ko recimo ovo drill, nego je to, ne znam, ja bi to dosta nazvao, ja bi to brendirao pod ono Kela beat, Kela type beat. Ili ono Crni Cerak taj beat. Ono baš nije neka klaša, to je malo nekak miksano svega i svačega, ali ne znam, uvijek mi ono kao drill, a Crni Cerak. To mi je nekak jer sam na početku kad sam čuo bilo drill i ono uvijek sad mi je ono kao drill, Crni Cerak, onda imaš Lasera Luja i onda ono ta neka uvijek spikica. Da, šta sam ti, zaboravio sam da reći, da, ovo mi je nekak draže jer ono kao ajde kao neki taj drill je, ali ono isto je kao nešto komercijalniji, to sve ne, ali nekako ono, kak bi rekao, nice je komercijalniji, eto da tako kažem, ne znam, ovo kad pustiš ono kao, da, to je ono kao komercijalna koraka, ali ono nije, ajmo reći, tipično da čuješ ovakav tip pjesme, što ono govori, to se ne možda na drill beatu, to moram pristaviti malo zanimljivo, a i opet pjesma zbog toga isto zanimljivija, malo drugačija. Ali ono, ove kad pustiš ono kao nekako očekivano, ajmo reći, ono kao solidno, nice, i ono to mi je draže nego Biba Muhamed i ta spikica. Da te menjam na bolje, panika. Hvata se žesto je skarika. U našem lacu pugla je. Moj trip si ti, u biti si isti koja. Tvoj trip su igre i neću da kupim u njima.
Rekao bi da je gospodična, zapravo samo malo. 2 very boring minutes later. Aha, našao sam, a to je IDJ vezano, ok, sad sam uči nešto. 18 godina, kad beš ovaj članak? 2023. Znači, korača ka tome da ima 19 godina. Interesantno, dobro, nije maloljetna u svakom slučaju. Ok, moram priznat, nisam baš očekivao toliko mlada. Mislim, dobro izgleda i to sve ne. Iskreno, respekt za 19 godina. Šta radi, šta je napravila. To je ono, skapa do poda. Da, ne znam, sad sam se pogubio u ovom 19 godina. Top izgleda, gledam, top izgleda. Oči tvoje opet opile su me, stvarno ne mogu ja više da te menjam na bolje. Panika, hvata se žesove s karika, u našem lancu pukla je. Budne zore, oči tvoje opet opile su me, stvarno ne mogu ja više da te menjam na bolje. Panika, hvata se žesove s karika, u našem lancu pukla je. Nekak i najfituje se ovo kad stavi masku, nekako ono izgleda isto zajebano, ono kao produžene ove trepavice, ono. Evo recimo ovo izgleda zajebano. Dobro, mislim ipak 19 godina, ono, razumljivo da je New York sponzorirao struju za snimanje tog spota, to je sve okej. Ali da, cool pjesma, interesantna. Još uvijek procesiram informaciju da ima vjerovatno 19 godina ili će tek napuniti. Fascinantno stvarno. Ok, dobio sam odgovor na svoje pitanje sad dok neko napiše kao ko je Valentina. Sad znam da je bila u IDJ showu učesnica, vjerojatno dobila ili nešto. Nije bitno. Interesant, neću lažem. Mislim, dodat ću definitivno playlistu. Ne ja sad sam ono, wow da sam impresioniran, ali recimo draža mi od ovih nekih stvari, Bive Muhameda definitivno. Grš Dalmatino, iskreno isto mi čak draže od te stvari. Moguće da mi je čak draže od Petrovicu. Samo mi možda eventualno ovaj rasta na papiru mi malo bolje od ovog što smo čuli u ovom videu. To je, mislim da. Da, razmišljam sam se isto također, bilo bi interesantno za vidjeti, to su ne, recimo Valentinu, da možda ima neke feature s ovak nekim zanimljivim, da tako kažem, likovima. Možda s tim nekim likovima koji ono fure baš rap ili hard punchline-ove, bilo bi interesantno vidjeti nju. Mislim da bi se super uklopila, pošto ima i nekako ono glas, nije neki ono kao skroz nježni visoki, ali nije ono kao skroz dublji. Možda ono kao neka sredina, ali možda mrvicu dublji. I ono opet može otpjevati i ono, ali opušteno vidim da može raditi neke ono, baš ono, neke rap, drill stvari, ono, to nekog tipa, tako da iz te perspektive bi volio možda vidjeti, interesirao bi me taj spoj recimo Valentine i možda lak nekog koji je više kao neki punchline-ovi, to se ne. Makar, pročitao sam je u komentaru, neko spominjao Jelenu Kitić, neću da lažem, čak i zanimljiv bi taj bio spoj. I dobro bi, ja mislim, funkcionirao, pošto je Jelena imala, ne znam kako se zvala na pjesma, isto što je bilo na drill beatu. Isto je to bio onako ležerno nice, tako da isto njih dvije bi, ja mislim, bilo odličan spoj po pitanju toga. Ali ima dosta kombinacija koje mogu biti onako interesantno, koje bi se baš uklapale. Ali dobro, neću više dojiti, to je to od ovoga. Valentine Panika, pišite u komentarima vaša mišljenja, ko je vama bio favorit, manjak favorit od ovih 5 pjesama i to sve ne. I to je to, do idućeg puta narednog videa i to sve divne stvari, mi se vidimo.